Hakamiet jong ka arpsau tarik ujiliu arajar arpulai. Hakawai ka jingja ka bomla bantip ka na kadaw ayu. Hindi wei dukat ka New Trap National Youth Movement HNYM ubabat kam hamaujam unit ka bahap apo maukandraw blok ulaman saujur hadien bola syamaj hakirunar nang rendang hamaublay hakajaka ka badum. Uniu dukat ka HNYM udai ubabat kumu Vice President jong ka maujam unit bad udai ubla itu kerteng kumu Dines Mensong. Katkom gajing itu jong ba Vishal Karbuki ubalasaki yakani gajing jaw itu bakani gajing ja kaja hagajaka kabudum bat umtip nakanu gadaw la syuwan arngut kibriyo bat syudung nemat dakatiar kabadnep ya unar rendang hakawi galyang Presiden ke HNYM sengkeme uba Louis Dotong ulaong pakatkum gajing tip kabau yolum kidai gidrok adik bat ongru balada kabor ka an kamle kum kaseng kanchemi ya ka an yakti banjia por banjia te ano ipi ini bertahap bekerja. Nomor ngapa ure daya suka itu berumai sih. Banyak orang suka metresi tambah suan diberi iwan menurutkom nanti ada telepon berbilok nanti gila suya ini gila ya. Dari kerja. Suan ni kerja nanti berang ada telepon berbilok. Kiunti siapa udah kasih saksen pa ngam kenal airnya nama ngepes apa nomor kenceng aja tapi kan kuno betul karo ngas kuna bang di Nepali tebai kan kuno ngam kenal bahasa ini bang asui bagi lah ya kun tengah hirap lu entai ngai bawa sitari lah ya kun ngasui dah tu tebai dah pemlai deh ngamti berapa di Nepali ro kanto kiwan borba pidon hajan kopi tudur ini tudur sinapi ini isuang ba kila ayu usuka dan kini sana masih tahangka tengah pak fulak ngamti prai kar pundoro ngasui ka lah sudah dung ngasui pelai kila ya ngasui askom belum lah tembalang bambu askom hak sekolah tapi bet senam nani kamut hatu kapor kumlo pibet pikoi bet senam sini kuno mah oh bang ya itu kan oke bang hakpor baca tak jinjan nani de hadian par bang ya itu te kita par hakpor piara mo pikile insya Allah ya itu kita menjadi kipet no par kipat mah nah ini deh apa ba to ki keren na kenten hakpor ki show ni apa bengile ba apa bengile aku gile apa surat sula ya te ujo ke jiu oh te demut kira tiar dapat hari ni te hanta hakpor don brio ni ampan don brio ruang tu yarap ngawas senam sebelum ni nomor bagasna ba ini kelab tu jadi berapa yarap sebatas ini nanti besok yang itu dorsena nomor ngasih Suwa bangangan poy hiye, jadi no alam jurusan gimul drop yang hiye, inawan majuli. Poy suwa ban poy hiye yang phone nga ki omla. Phone bu Vice President dengan hojam unit sungi, jam kontrol. Blok, uang ba bos ngala sadom. Tong mana badong uang ba kidon ki bakle kasih berhar. Dia tep nakadaw ke namar bagi di biri itu tekikli om medan mele ayu ngeda sokai tang namar bagi coba ponta kisukan roy impet namar bagi kena gendong tekene kecing le jogini ki breu kita kena di drugs untuk we bangila lewat entah police station ngilawan police station ngerting kiong bala le admit sapa civil hospital ngiwan mata civil ngiong maladayo ayu ungin karnya merkom bedai hari 4 poin yang mata jangan tiap bagi polis lane ka hospital kala bori eke lara kino ki rupai ba kitemu bar sem kecingem jogin dalam jonge na nangkong ya apa ni ala ba jonga presiden sentral buri kata kadai kubur besar kino ki breu kino rupai ba ki batmu bar sem kecingem jogin dalam jonge ya apa ni ya apa kam lengbai kemet ke jonga peniap choinga natap sepeniap jukot ke jonge nama uneu Vice President jungi udah kena obadan brom badal ka khol ka tengah pelai kor tang nomor 1 bela ulai dak jat ante po yu ante po mau blai ulai dak jat udang di biri arta ti gini gibre siwan bar dekhar bakasi di siwan cha chu ulai saot kene kerdam chu ulai sirkai
Tegane ka jingle tu gini ngin lap aku tu wei bula sa bom tu pai ba hang te po jan marsilyang mo tu da office tu da sehat lamare bula sa bom ki pai ba tu de ngingim lap su ka por namar ni fat jungi vice president jong mau jam unit uang babos ngam don bor su sobha wan kloy ngila phone ambulans sikentar ka ambulans kampoi kana ka ambulans kampoi pre sikentar Kai service ko jong Tengwe ini dekat ujung. Udinas mensong, udai vice president jong ke HNYM mau jam unit, nampak mau kenro blok. Dia hadian bangila alai ngila syau ngila kit kali la jong hiwan po ne pos blok. Ngila boy ngila pa ni vice president ba ketok ni gid khat ke sang ni. Lewis kono people tikna ba ude drop adek. Official mene ba pyong de. Oh, udai drop kini kitu ki ba ki sakhi. Jom gini gid bela isi ke melak salam. Hapok mendarting. Tang ba ke basngosi kalau bagi lakem tang yo neu khasi uba mansau la sam mansau jur hari tu khar la pet Maka ada beje aja. hang tu kapor bagi phone yang ngampoi perkhat cuk kena kapor namar kejabe kala 6 postan namar ngepat juja aku kena jingja gitu khot gitu dan rai mars nong bepli ba bos ngala syadong ngasngo ba kemesim junga kala pat arlia pengilat mare ban mentang ngin lapoi ngewarna yu sini di doktor gila sumar nga appreciate ikene ke hospital lu namar mars poi ni kini ginos ke doktor gila sikya I thank them very much namar boleh serius kan mars nong ba ne ubreu de khat jungi sobha kat ne nga ikan respect ke jungki ya kila jung para personal jung dengan semua barang tak uneu dekhar ki police department ki debat kam lamda kum tangin kam he namar ngidong idol lagi jong rapid action force kumba ki pulit idol lagi jong ka special operation team ngirung idol lagi jong rapid action team bangin tuan mangi ladang ilap mangi ki pulit kimdai ban ong mangi simi ka ai kecil jong man kapor kini ki khlajat balai ki supen jar ngai ki samla ki jong ni kane kamdai su kapor bangi ngin long ki ba thya thai ngaras nuk ing ka bersem namar balai bakam perjuja kita berdua ko jong ni kana Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, naga Swagat Hospital Guwahati, undon Hanong Ba Shillong, haka Arba South Rig Ujileo, Arhajar Arpulai, na dua kapor katwe baje Minstep, Howardland Hospital. Undon ru haka si sajan kabasaw, man lau benai. Kino gibran jingpang klong snam, kila banwan ni selok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.